I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu, sama je Maf i danas ću vam pokazati kako da riješite jedan od glavnih problema u igrici League of Legends. Pa krenimo. Palite igricu LOL i dešava vam se sljedeće. Ne možete da igrati kao što ste navikli zato što vam se pojavlja ova Maestro error. To ćete tako riješiti, pošto ovdje piše da bi trebalo da restartujete igricu da bi se taj problem riješio, ali nije tako. Evo, opet ćemo probati da se uvjerimo. I opet ništa. Da bi riješili ovaj problem potrebno je da uđete u start menu, u kompjuter, u local disk C i nađete ovdje gdje vam stoji Riot Games. Zatim Riot Games, League of Legends i LoL Launcher. Ovdje ćete morati da pokrenete LoL Launcher nekoliko puta da bi vam se makla taj error i mogli bi onda ćete moći lagano da ulazite i da nastavite sa igrom LoL-a. Idemo launch. I evo ljudi, taj se problem riješio, možete lagano da radite svoju lozinku i da nastavite sa igrom LoL-a. Ljudi, ovo je bio kratak klip i nadam se da vam se svidio. Ako vam se svidio, ostavite like, subscribe i komentirajte video. I ljudi, izvinjavam se zato što nije bilo duže vrijeme klipova, već ja mislim 3 nedelje nismo mogli da snimimo. To se desilo i zbog škole i zato što eto, jednostavno nije nam se dalo. Ali sada ćemo nastaviti da snimamo. Barem će izlaziti klip jednom nedeljno za sada. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao.